muri Imana kuri mwese mudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026, tukaba turi ku munsi wa 91 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko ugiye ubara umunsi ku wundi, hasigaye iminsi ibarirwa kuri 274 umwaka ukagana ku musozo. Uyu munsi kandi akaba ari umunsi wo kubeshya ku babyemera. Ndabasuhuje, njye banyita MC Derrick, nkambazaniye bimwe mu byiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi munyemerere duterurire kuri iyi nkuru, aho umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron, minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe ndetse n'umuvugizi wa guverinoma wungirije Uwera Jean Maurice bavuze ku ntsinzi yagejeje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gikombe cy'isi cya 2026. Mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 31 Werurwe 2026 nibwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakinnye na Jamaica umukino wa nyuma wa kamarampaka wagombaga gutanga itike y'igikombe cy'isi. Igitego cya Axel Twazembe cyabonetse mu minota 30 y'inyongera cyafashije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubona itike yo kujya mu gikombe cy'isi nyuma y'imyaka ibarirwa kuri 52 idakandagira muri iyi mikino. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yifashishije imbuga nkoranyambaga ze ashimira igihugu ndetse anakigira inama yo gufatiranya amahirwe kikubaka ubumwe mu bene gihugu. Yagize ati umupira w'amaguru ni mwiza cyane kuko ikipe yo mu gihugu cy'intara nyinshi mu ndimi nyinshi n'amateka menshi yambaye umwambaro umwe utuma igihugu cyose kigera ku nzozi. Uwo mwuka wo gukorera hamwe ni mwiza ku buryo wanaguranwa urwango. Mukomereze aho. Usibye Yolande Macron, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice nawe yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagarariye Afurika. Agira ati yagiyemo ku bwa Afurika, komerezaho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, genda uhesha ishema uyu mugabane ku ruhando mpuzamahanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe nawe yashimiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yerekana ko ari igihugu abanyarwanda bishimiye ndetse bashyigikiye mu gikombe cy'isi. Tuvuye kuri iyo nkuru, reka dukomereze kuri iyi nkuru, aho polisi y'u Rwanda yatangaje ko yafashe abagabo 11 bashakishwaga bakekwaho ubujura nyuma y'uko abaturage bakorera mu isoko rya Nyabugogo bagaragaje ko bamaze iminsi bibasiwe cyane. Ibi byatangajwe kuri uyu wa mbere Mata 2026, aho polisi yavuze ko abafashwe bafatiwe mu midugudu yo mu mirenge ya Muhima irimo Intiganda n'Indamutsa. Abatawe muri yombi bari barajujubije abaturage batuye mu gace ka Nyabugogo, aho bategaga mu mihanda y'ijoro bakabambura ibyo bafite birimo telefone ndetse n'ibindi. Tuvuye kuri iyi nkuru dusimbukiriye mu karere ka Rutsiro, aho umugabo w'imyaka 52 afunzwe akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 10. Umugabo w'imyaka 52 wo mu karere ka Rutsiro afunzwe akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 10 ubwo yamusanze mu rugo ari wenyine. Ibi byabereye mu murenge wa Musasa, akagari ka Gisiza, mu mudugudu wa Ngoma. Ukekwaho gusambanya uyu mwana akaba yaratuye mu kagari ka Murambi mu mudugudu wa Bunyari, akaba yarafashwe kwa 31 Werurwe 2026. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musasa Bisenyimana Janvier mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru yavuze
yavuze ko uyu mugabo yafashwe akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 10. Yagize ati uyu mugabo yafashwe ku mugoroba w'ejo hashize mu gihe ibyo akekwaho yabikoze ejo nka saa 4, aho umwana yabivuze mu ijoro bamujyana mu kigo nderabuzima cya Kayove nacyo kimwohereza mu bitaro bya Murunda. Bivuga ko yamusanze iwabo ababyeyi bagiye gushakisha ibitunga umuryango. Ibindi kuri iyi nkuru ku buryo burambuye muraza gusura ikinyamakuru Igihe maze mumenye byinshi kuri iyi nkuru. Dusimbukire mu karere ka Huye aho abajura bitwaje intwaro gakondo batemye abaturage n'amatungo baranasahura. Abajura batahise bamenyekana bitwaje intwaro gakondo zirimo imihoro n'ibibando bateye abaturage bo mu kagari ka Matyazo batema umuntu, barambuka bajya mu kagari ka Rukira bihana imbibi bahatema abantu 2 basahura bica n'amatungo. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa 30 Werurwe 2026 mu masaa 7 z'ijoro nk'uko abaturage batewe babibwiye imvaho nshya dukesha iyi nkuru. Bakunze mudahwema kudukurikira, munyemerere amakuru yacu atwambutse atwerekeze mu Burundi aho iturika ry'ububiko bw'intwaro mu Burundi ryahitanye abantu benshi. Iturika ry'ububiko bw'intwaro bw'ikigo cya gisirikare cya Musaga i Bujumbura mu Burundi ryateye inkongi y'umuriro ikomeye ryahitanye abantu benshi abandi barakomereka. Iri turika ryabaye kuri uyu wa 31 Werurwe 2026 bivuga ko ryatewe n'ibibazo byabaye mu mashanyarazi aho intwaro zarimo zakongotse ndetse amasasu yarimo aragaturika amwe akagwa mu baturage. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bivuga ko abantu benshi baburiye ubuzima muri iri turika ryatewe n'inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'intwaro i Bujumbura. Gusa ubuyobozi bw'inzego nkuru z'u Burundi ntiburatangaza umubare w'ibyangijwe n'iri turika n'abantu baburiye ubuzima muri iri turika. AFP ivuga ko umwe mu bapolisi bo hejuru mu gipolisi cy'u Burundi wari mu bikorwa by'ubutabazi ubwo ririya turika ryabaga yavuze ko hari ababarirwa muri za 10 bapfuye, ariko umubare wabo ntago uratangaza kuko ngo ushobora kwiyongera. Nanone kandi umwe mu basirikare bo hejuru mu gisirikare cy'u Burundi nawe yavuze ko hari ababarirwa muri za 10 bishwe na ririya turika, abantu babarirwa muri 100 barahakomerekera. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi mu butumwa yatanze mu ijoro ryakeye ubwo iri turika ryari rikimara kuba yihanganishije abagizweho ingaruka na iriya nkongi y'umuriro yatewe na ririya turika mu bubiko bw'intwaro za gisirikare. Inshuti bakunzi mudahwema kudukurikira, ni n'uyu musozo w'ibyari biri kuvugwa mu bitangazamakuru biba bigiye bitandukanye. Kanizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.